Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya tinaramid mo iti kawis ko? Anay ko tibok ko madam. Pinagpungutan. Apaya na pisang timang gastoy bado ka? Diyan ka mo napisang timanggas na madam. Amum ka din naman no ti balor da ito'y abado? Ha? Ano na? Saan madam? Ninginaan da ito'y abado. Tapno amam. Kit-kit nga puta na pisang tililaba am abado. Awan ti sweldom itabulan. Anya? Ha! Day ta ti magkanab ti kasken ka ababaudan. Sana rumbang tikas nga naramid mo kanya ulo na ababaonan, Adelina. Rumbang laang tinaramid ko ken kuana. Tapno agnakam. Awan tikar pa nga mamangdangran iti pada matao. Dakas day ta nga aramidem ka nagiti babaonan diti balay. Anya? Sana mat nga gagara amapisang timanggas ti badom. Naglabamat tim. Isakit mo? Day jaya babaunan, Armando? Ha! Di mo isakit day jay nga alona. Gaputa adda na aramid na sana na saya kanyak. Saan laing mata ni Alona ti pangipakpakitam iti sana nasaya at no di kat amin dagiti babaunan diti balay. Anya? Adda matarik na dagiti babaunan. Iso pangasim. Tadi mo mat idapaspasakitan. Jessica. Apaya nagluto ka iti adu asidaan, Ay, iso nga minti, bilin kanyak itay ni Sir Armando, madam. Anya? Apaya nagpaluto iti nagado asidaan. Ay, njak amu madam. Tiyawanan pa yun nga Armando. Asino nga iti mangan kadagita asidaan? Agsaysayang laang iti kwarta. Hindi na. Adan tayo amin dagita sida. Anya? Nagpaluto ak iti ado tapno maramanan mat dagiti babaunan. Anya? Pakanami tinaima sa taraon dagiti babaunan, Armando? Wan. Sana rumbang nga imutam dagiti babaunan. Saan na babalin? Ah, Babaunan dalaang dito'y balay. Pakanumkit din iti ang kakaima sa taraon? Ay, panawan kayo pa, sir. Madam. di ka pumanaw, Jessica. Ay, Ingkakit di ayabaan dagiti kakadwa mababaunan taglalang lang tayamangan diti lamisan. Ha? Tadaulan ti ulo, Armando. Makisango kakit dinamangan kadagiti mamirmiraot ababaunan. Uston. Agtugaw kakit din, Adelina. Da kayo laang ti mangan. Jakla kaya ti makisango amangan kadagiti babaunan laan. Jessica? Asino jay lalaki ang kasarsarita ni madam? agap-apply mo't a driver. Ha? Apay? Ag-resign ka di jay driver da madam ka ni sir? Wun aluna. Saan ka no maanusan ni Miller ti ugali ni madam? Iso nga ag-resign lang. Anya? Damag ko. Saan ka no ngayon intod ni madam ti sweldo ni Miller? Iso nga agikat lang ngayon. Nalabos ngamin ni madam. Ore siya. Di na paintod kanyak ti sweldo. Anya? No sa anak mo to na makaano, sa gikatak mo to na para laban ni madam. Agsapulak laangan iti sa bala pagtrabahwak. Ala. Asino langan nga iti mabati dito'y balaydan. Agikat ka mo to na luna. Kasi ka, Jessica. Sana mabali na mabati ak dito'y alona. No agikat ka, ay agikatak mo tang. Anya? Tilaang pampanutay ni Sir Armando. Nasingpit kada tayo ababaunan ni Sir. Ay, Nabayag ko man na pimanawak iti daytoy abalay. No saan agapukin ni Sir Armando. talaga ka di pumanaw kan, Miller? Wala luna. Simang patmatan di kasukat wa driver ni madam. Ngam kasanon ngay no, di mo naala ti sweldom ka ni madam. Baybaya ako. Uray di nanitid kanyak ni sweldo. Tinapatag. Makapanaw ako ni tinay ito balay.
Miller, Agsapulak lang iti sa bali pagtrabakwak. Diyan nasingsing pati amo. Sana kaskan ni madam. Nagalas ti ugali na. Nalawag ayam ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando, Alona. wan Ray, mansyon ti balayda. Talaga gaya mabaknang da. Agkakangina, nagiti kagawaan da. Wan Aray, Nagdadak kala TV. Nalawa alamisaan. Kanada pa'y antik a koleksyon da. nagsam ngamin ni Sir Armando nga agkolekta kadagiti antigwa kagawaan. Kasta? Wan. Sige, panawan ka pa ituloy ko adalusan ti silid da Sir Armando kan Madam Adelina. Mabit lang, Alona. Apay ka di? Mapan ka iti silid, dagiti amo tayo kunan. Wan. Apay? Kwa, awan. Lipate mo ang timbaga. Awan pare ko titiday ta. Siya kung di makamo. Isong awan ti rumbang nga pagdanagam. Bye! Ray, sino di kinasaritam? Itay ka kadipay dita, Jessica? Inasitgan kay tay nalpas kayo ang nagsarita iti kasarsaritam iti cellphone. Sino day jaya kinasarsaritam? Anya ko matibibiyang mo. Naskan ka ding ay pakamukan ka no asino ti kinasaritak. Aramidam ti trabaho. Taramidak mo ti trabaho. Sa dinong kadipay ti papanan nyo, madam? Ay, awanan re. Agawit ta ni Jay Balay. Madlaw ko na banog kayo, madam. Panagpunak, masapol yung tag-relax. Anya, agrela. Uwan, madam. Anda mo ka lugar ang mabalin nyo ang pag-iwa. Oh, kasla kayat ko na itangay pagkamari. Ano kaya ito, madam? Mamantag yung lugar. Sigurado ang maliliwa kayo iti dahil siya lugar. Oh, sige man nga Rodre. Kaya't kumati makarelax. Magustuwak tinang ipanama lugar kanyak, Ray. Kunakon kat ang magustuam da ito yung lugar, madam. I like you, Ray. Si lang ti magustuwa kan nagbalin at driver ko. Apayan ako nam da ita, madam. Gaputa, amom ti paggugusto ko, Ray. Dahil sa makmat ka, tamapaan ka dagiti kakastoya lugar. Kasta ka di, ma'am? Wen, ngam nabayaga sa anak nga imimay kadagiti kakastoya lugar. Gaputa, magkumikumat kadagiti negosyo mikan ni Armando. Alam mo, Ma'am. Alala, danggayan nak nga ginom iti arak, Ray. Uwan, madam. Rabi ka na si Mangpet. Kita mampayadarabian ka. Di nak pinakasarsarita, Armando. Kaya't kun timaturog. Mabartag ka asim Mangpet. Kumusta na iti negosyo? Naasikasom ka di mutla na imbag. Awan ti rumbeng. Pagtanagam ka dagiti negosyo ta, Armando. Awan man ti parigod. Nasaya at nukasta, Adelina. Daka di pa'y tamagam kanya, Armando. O anden, aginanakan, tani. Nabarbartag ka si Mangpet. Sa bala talaga, alona. Ti, Timadmadlaw ko anya nga minday ta madmadlaw mo, Jessica. Kanayo na makisarsarita iti cellphone ni Ray. Ay, saan la da ita tinadlaw ko kankuha na alona? Anya pa'y nga'y tinadlaw mo. Ma'am, tumalangkaw kabayata na makisarsarita iti cellphone na. Anya? Abay, awan ka diti sa bali ang madlaw mo, wano mapalpaliw mo. Awang mo't sa bali ang madlaw ko, Jessica. Basta, sa anak pa'y mutkit di asigurado nupod no, ti atap ko. Ay! Ala! Ano di ba mas pasamakan ka, Alona? Ay, pasensya kayon, madam. Jack ing gagaramatin nagtibaso. Anya? Oh my God!
Madam, masaksakit anak! Kirumbingkan ka kat kasto! Di nakisubukan ba tila babo ah! Pangasyo! Ito ti rumbing tapno, agnakam ka! Nakakasikan itinamayan kan ni Adelina, Alona. Sir, Bayam ta kasaritang. Sana rumbang tinaramid na kan ka. saanan sir? Ang mga nadanda makapungtot kanyak. Awan ti rumbang a pagdanagan. Bagbagak ni Adelina at dinan ulitan tinaramid na kan ka. Apay nga'y sakit mo dayjay nga Alona, Armando. Wano? Adda relasyon nyo, anya? Nagalas ti panagpampanunod mo. Kaya't ko lang nga ilinteg ti madi nga ramid mo kada kiti babawanan. Rumbang lang tikas jay nga'y naramid ko kanya Alona. Tapno mo nanton nga nadandag iti kagawaan dito'y balay. Kasunod no pumanaw da kiti babawanan. Asinulangan ti kaduwata diti balay ah. Anya? Kabalan nga ta amin na trabaho diti unag ti balay. Kwa? Agpanunot ka ana imbag Adelina. Dakkel ti may tultulong dagiti babaunan diti balay. Iso at di mo idadangtangran. Alona, anya nga tano idarum mo laangan ni madam? Pumanawak laangan a Jessica. Anya? Agsapulak laangan iti sabali a panggadak. Jakon maanusan pa'y ni madam. Sige. Pumanaw tangarudan. Taure siya. Kaya't kumutan ti pumanaw. Oo na, Jessica. Pangasyo, tadi kay pumampanaw diti balay. Sir Armando, Sa akong tagkid-kid daw iti pambakawan kada kayo adwa. At iti kwarta. Nay, sir. Apay day ta kwarta. Naamwa kasat nga inted ni Adelina ti sweldoyo itabulan. Iso, siya kung timang ted. Ay, agyaman kami Sir Armando. nagyaman kami, Sir Armando. Awanan yaman na. Basta di kay pumampanaw dito'y balay. Di ulatan ni kaskaso ni Adelina. Alona, kitaam ni Ray. At damanan ka sarsarita na iti cellphone. Ni, wan agpaiso. Tunggal adda kasarita na iti cellphone o madayong. Wan. Datlag ti kinatao day taaray. Pagduado ang tilangana si ka. Di mo ipadlaw nga iso tikit kita anta Jessica. Ang mga nudakas da aramidan nakadata. Ay, wan. Ay, ala. Tay na tumalangkyaw manawin. Warwaras na ti panagkita na itaglawlaw. Umay ka Jessica. Paliiwan ta tigaraw day ta alalaki. Aray, sabali man na pagginuman tinang iturungam kanyak. Well, madam. Ad namanan, marelax ka iti da ito lugar. Nalawa ka na do ti tattao dito'y Ray. Pasig ababak na nga kas kanyak ti adda dito'y. Talaga, dagiti lang babak nang ti umay iti da ito lugar, madam. Nangina dito iti arakan pulutan. Sana parikot kanyak, nga oray nangina dagiti mainom nga arak ken pulutan. Ado ti kwarta, Cray. Nakasarot, madam. Agurdara kon iti inuman tang arak. Kayan pulutan. Oo, tatanga aginom iti arak, Cray. Danggayan nak. Areglado, madam. Kanayon kayo arumwar ka ni Ray. Sa dino ti papapanan nyo, Adelina. Kuy-kuyugan nakla nga mapanaginom iti bar, Armando. Manipod si Mangpet na dyan, driver. Kanayon ka mo tanarong rumwar. Mas asikasom ka di anay bag nagiti negosyo ta. Oh, awan ti parikot ka nagiti negosyo ta, Armando. Mabit lang. Agim-imon ka kadi ka na, Ray. Apay kuma, ngagi mo na ka. Come on, Armando. Madlaw ko apag selselosam ni Ray. Ani, Awan ti sabali nga raram. Midin mi kini Ray, Armando.
Dagiti amin na nagbali na driver ko nila ang Ray ti pagtaltal kak mawatam. Aniya. Nasingpet, kanalaing makibagay ni Ray. Iswadi ka nagdamag pay, no kanayon kami arumwar ka ni Ray. Anya ti desisyon mo, Miller? Sir, kanta ka din ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando. Uray! Aramidin tada ito eh. Kapunta kayat ko abalson ni Madam Adelina. Maramid mo itanti kay kayat mo, Miller. Kuyugan ka sumbrek iti day jay abalay. Takawin tada kita kakangina nga alahas ni Madam Adelina. Kastamat tanda kiti kwartada. Ayos. Agsagana itakanyak ni Madam Adelina. No di na inted ti swildok iti makabulan. Kas mo isa driver na. Taktakol ti singirak ita abayad na. Jessica, green ka. Jessica. Napay ka di alona. Kasla da nakastrak a tao diti balay. Anya? Ang mga no da nakastrak nagtatakaw. La, mabitlaan. Aday, sakay sa ta iti buti ti arak. Apay day taabuti ti arak, Jessica. Nabayagan nga isagsaganak day to iti sirok ti katrek. Armas ta dagito'y abutay alona. Pag-aasiyo, di wala na amin dagiti alahas ko. Bikan og reklamo. Ito di ba amin bagito kwarta mo? Ala, ito amin na sa pula nyo. Basta saan na kami apat patayan. Kwarta nga nga iawat bagito kwarta. Darasan! Day, para ka! Ito'y matiparakan ka. Sir, madam! Ayos kayo kadilaan! Wan, Alona. Ay, Diyos ko. Agyaman nagtadimteng kayo, Alona. Jessica! Madam, imawag kami ni ti police. Agturong dang ditoy. Amay ko. Amay ko. Tamilar ken Ray gayam ti agtatakaw. Dagiti awanan bain! Sa nabale, tatiniliwan dagiti pulis. Alona, Jessica, agyaman kami kada kayo, Juan. No, saan da kami atinulungan? Nalabit, naala da aminin nga alahas ken kwartami dito'y sined. Kanamangan, noon yan tinaramid da kada kami. Isungagyaman kami kada kayo, Alona. Inaramid mila ang tirumbang, sir. Madam. Alona, Jessica, pakawanin da. Saan arumbang tinararamid ko kada kayo iti kalabas? Kat nakaamiri sakitan. Awanan tirumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, madam. Napakawan da kayon. Agyaman unay, Alona. Da kayo agilurak. Da kayo gayam ti makatulong kada kami. Kat ulitek ti agyaman kada kayo. Di mo kabilan wano pasaktan ti padam a tao. Tama nga no dumteng tudal daw nga isudan to ti makatulong kan ka iti tiyempo ti panagrigat mo. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot ka na kayo sa YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ubi jam!
Ubi jamyo dita, apo! Mari di na. Anyo day talakong? Ay, ubi jam, pare Albert, gumatangkan. Gumatak man. Ay na, agyaman nak, addan buena manok. Inluto, mare. Saan pare? Inangkat ko kanina na mamita. Ay, manuti alaem, 50 ti may sakay. Gumatangkan iti dua. Sige. Alak ti dwa. Ang amom, Marivina. Dakdakkel man ti mabirukan. No si ka mismo ti agluto iti ilakog. Ay na, diya mo nga rod masangaw pare. Ta pasaray mapanak mo't makilabadan kwa. Ay na mare, kita ma. Di mo na abuson ti bagim. Tama nga nagsakit ka. Kasapulak ti agkayo, tanay, duadag iti anak ko apagad adalag pare. Kan kabaulak pa'y may, napigsaak pa'y mo kidi kan may sa, adda kaasi ti jaw sa kunada. Kat kaasi na, jak pa'y mo tagsaksakit pare. Masya na kan kamare. Ang bilibak iti kinatibker mo. Pinanawan na ka ti asawam. Ngam kaslawan ang yaman na kan ka. Jak pa'y pulos nakita nagliday ka. Naragsak kalatang o remadlaw agrigrigat kan. Ay na, kasta talaga no, adaken ka ni Apo Diyos paray. Iwalin mo pa ilaang dagita a problema. Tani Apo, ti makaamo amang sulpar ka dagita. Ah? Wen pare, umdasin na ragsak ko akadwak dagiti anak ko. Ni, narabyan kayo man ang asimang nanang. Ay, wen nga rod anak ko. Impaibus ko pa'y ngamin tila ko. Ay, Kaya ni manong mo ngay. aday ti silad na nanang. Ala, ingkayabanan ta, mangan kayo, anak ko. Nag-take out ak iti si daon nyo. At to'y, tagkaysa kayo a fried chicken. Ay, Anda kay gayaman nanang. Wanak ko, ala, ingkay manganan. Ingkayo di kusinan. Kat si kangay nanang. Nanganak kun Agkape aktulaan inton madamdama. Nalalaing kay manganan, we. Ta inak man agpeles. anya nga tapay latar arami din ni nanang iji kusina. Apay adi pay lao may maturog. Inak man ayaban tane, rabiin. Nabambanog lang aruda, nagpuyat manan. Ha? Ina ko. Mangmangan ni nanang kasla na bisinan iti gusto. Nanang! Kunak man no kunayo anangan kayon. Kuhaan ko. Nabisinak manan. Anyat sitsidan nyo ngay. Nawan, umdasan to'y kapek, pangyanod ko itin na ko'y. Ala, sa diyo imbaga timbatsanda kayo iti sidayo. Ay na, jak kayat nga ron ti fried chicken na umaak. Iso kanayon ti sidaak no ko. Ay, jak tupay nakita nagsidsida kayo iti fried chicken, nanang. Kasano makita anak ko, kat iti ruwar mo ti pangpanganak no kwa. Malaing kakit din maturugan. Masapa pa iti klasem intun bigat. Don, anak, agring kan. Masapa tayo amapan makimisa ita. Alam na bumangon kan Tasapaan tayo man ti mapan makimisa ita. Nakadigusan ni ading mo. Ingka mo agdigusan. Uy nanang. Diyos ko. Antoy kami manen nga may agserbikan ka. Madaydayaw tinagan mo, Apo. Agyaman kadagiti bendisyon nga ipapaay mo kada kami. Agtultuloy kumating ka pa ng baybayabay kada kami, Apo. Ilisin na kami itipagkan kan disgrasya. Kastamatan iti anyaman asakit. Di na kami baybayan. Tawanan ti sabali a pagkaptan kan pagkamangan mi. No saan lang asika. Daytoy ti dawat kan kararag ko. Itinagan ni Apo Jesu Kristo. Nga apo mi kan mandugbot mi. Amen.
Nanang, sumarap kami iti pagadalan. Sige. Aganad kayo, anak ko. Nanang, madi ka diti magbagiyo? Agurigur kayo? Saan, anak ko? Apay nga ro na nagsubli kayo naginda. Wen, ta ginanaak man mo't itang aldaw, anak ko. Agdi of akman mo't. Nasaya ata nanang. O sige nga rod, agina na kayo. Rumwar kamin ka ni Manong Dondon. Sige. Tay balo nyo akwarta, ang mga numalipatan nyo. Agananad kayo, anak ko, ah? Nanang, kwarta man. Napugsat ti tsinelas ko. Day tamo ti paglaing nga maalis. Ti dumawat ti kwarta. Imbes si katimang ta ti kwarta kanyak. Saan ta si kamot ti dawat-adawat? Nawan pa'y ngamin ti trabaho. Di sumapol kay ti trabaho. Sadot ka kay di mga anak. 18 mon, isa mabalin mon tagtrabaho. Agtrabaho ka kay din, ta si katimang biyag kanyak. Kaya't ko pa'y ti ag-eskwela, nanang. Ay, awan kwarta pagadal mo. Agtrabaho ka kay din. Pangalam ko may ti pagadal mo ngay, kamong mga awan permanente at trabaho. O di ag-self-supporting ak. Adulamin day ta. Agtrabaho ka kay din. Yintray ka mamin kanya kasweldo ma. Bayam na tayo eskwela. Awan kwarta pag eskwela, alis. Itulod kon to'y linabaak akawustigayom ko amiduway. Dakdakkel ngamin kat titangdan ko no yawid ko tilabaak. Nanang, papanan niyo? Ay, itulod ko to'y linabaak anak ko. Siya ko nanang, tulungan kayo. Madlaw na dagsin day ta sinusuon niyo. Ay na, saanan anak ko, kabailak day to. Tingkakit din ag-eskwela. Mga numala daw ka iti pagadalan niyo. Naglagan day to. Madlaw ang marigligatan kayo nanang. Siya ko. Saan nga rod, anak ko? Alakit din, mapankad. Di napakibiyangan dito eh. Nakalaglagan to pa eh. Sige. Agsina ta dito yun, anak ko. Mapankan iti pagadalan nyo. Wine, ala. Maganagad ka, ha? Unay lakit din ni nanang. Madlaw ang marigligatan. Ibaga na pala saan. Unay yung tinak. Nakakasimot namang isaksakad iti panagbiag mi. Isu nga igaid ko ti agadal. Tapno masubadak ti kinaimbag na kanyak. Ken matulungan mi iti panagbakit na. Inyorderan kayon iti kanin nyo dito pakanan. Dajakon makaluto iti pangrabyan tayo. Babot. Malala, mangan kayo, anak ko. Kat da kayo ngay nanang. Mangan kayo matan Duamat lati in order yun nanang. Da kayo ngay. Ay na, nabnabsuga. Muna ak anangan itayon nagadunga rutikinan ko. Malala, bakit tayon? Tapno makaawid tayon. Anya ka matanalis? Basbasit ang mata si Dana. Inakukos mo matamin nun. Saan mo't nanang? Inututang ko na ita karne. Nadda ko matrabahom ti ura aguma kang agsiday ti karne. Di mo pa yung mumati tumulong. Tsak manganan. Wan pa'y ganas ko ang mga nanang. Ne, kaday ta ginauman ka nam ngay. Saysayangam ti makan. Kalubak, takanag to inton madamdama, nanang. Ne, di na pa'y matkinan ti kinaluban na kanan na. Napanan man nga ta ni Alisan. Sumipngatan nga maawampay laang. Napanan nga ta di taon. Ne, ni Alice ti umawag. Ha? Hello, ayam mo, sumipngatan. Simuro takitigayom ko, nanang. Agsapon kami iti trabaho mi dito yung syudad. Ay kastaya. Sige. Lalayngan nyo nga ron tagsapol, tapno makastar ka iti trabaho. Ipawit mo adagos ti mo na sweldo ma. Wunto, no adda Imawag tapno saan kayo magdandanag. Sige, basta lalayngan ti sumapol iti trabaho. Ulitag, itad mo adagos ti mo na sweldom kanyak tanay. Adaw, ti babayada. Nanang, agsardengak pa'y lang ag-eskwela. Tani Manong Dondon ti pagtuluyan yung agadal. Ay saan, anak ko? Ni, agkuleyo ka matan.
Ang mga numarigatan kayo, nanang. Willing met ni Mika nga agsardeng pelang. Sayang titawan anak ko. Ha? Ikarigatan kayo apagadalan adwa. Adan abangak a pwesto tinateng ken prutas ijay ili. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. Ta inal daw tun nga ada income ko. Ha? Nanang, Wen anak ko. Naasi ti Diyos kada tayo. Sana tayo abaybayan. Iso nga awan ti rumbeng a pagdanagan nyo. Adda ni Apo Diyos kada tayo. Iso ti mangipaay iti kasapulan tayo, anak ko. oh, ayan ti sweldom na Alice. Nabayag kan di ta syudad, ngam di ka mo lagi pawitan. Lading itet, nanang. Ngam, usar ti sweldo nga agadal. Ag trabaho ak iti rabii, kat ag eskwela ak iti aldaw. Waitress ak iti rabii iti may sa abar restaurant, nanang. Anya kamatan? Dahil ta katinuno namon, imbes sa siyak nga inam. Kaya't kung aron mo ti makaadal, nanang. Managing bubukod ka kide. Bye! Lima gasot laang, pare. Bayadak to. Pangabakak ti utangakan ka. Ay na, indang aya. Isardeng mo ti pa nagsusugal mo. Tay dagel na kaday ta abisyon. Imbes nga isugal mo ti kwartam, ited mo iti anak mo. Apay, di ka masya ni iti anak mo. Nagasat ka tananakam ni Alice nga anak mo. Amo na panunutan ti masakbayan na. Agtrabaho iti rabi, ag-eskwela iti aldaw. Noan may pautang mo, di kan sumanao ako namlan sikat kasayaatanan. Di ta ka manlangan. Naimbag kayo pa'y dondon. Apalan kayo, takas kan ni Nanabi na ti inayo. Ha? Apay mat, Alice? Una, tanadungo ni nanang yu kada kayo. Kanayon na kayo asarungkaran iti boarding house yo. Ngam siya. Dinak pa'y malagip ti inak. Basta kasarita kiti cellphone. Ungat adagos ti manggag ko ken kuana. Kanayon na pa'y abugkawan. Ala, aw-awatem latan ti inam, Alice. Amo, ipagpagana ama naging bubukod at ngam, isumot ti agdadata ama naging bubukod. Ala, basta i-guide mo ti agadal, Alice. Di ka gimula iti gura. Wano sakit tinakam iti kaunggam. Taura niya ti ugali kan kinatao ni nanang mo. Inamla taday jay. Papanan tayo manan, ay anak ko. Ipasyada kayo, ananang. Ay na, maibus ti kwartayo anak ko. Siyak mutan ti paggasgastusan nyo. Ay na, kakaiso na nga danlugan tayo. Sursuren tayo ti entero a Pilipinas. Ipasyarda kayo nanang. Panawin mo tan, tap nag-relax kayo. Ag-enjoy kayo. Ay na, magasangitak itinakaruarag sa ko anak ko. Nagyaman na iti kinadungoyo kanya. Noan niya timparik na yung kada kami nga anak yung. Isumuti parik nami kada kayo, nanang. Ay, wen kaya. Adtoy. Adda chocolate a ginatang ko. Mangan kayo. Ay, da kayo nga ay mangan kayo Siyak laang ti mangan. Nauma ako ni Tikasta. Ure siyak, nauma ako ni Tikasta. Ure jak pa naramramanan. Malagip yung Tikasta nga ibagbagayo iti nanang. Naikanda kami iti fried chicken. Kunayo nauma kayo nga ura hindi kay paimot nang nangan. Mangipanaknak da ita, napatag kami nga anak ya pada kayo nanang. Taore di kayo mangan, basta mapakanda kami nga agkabsat. Ayos lakada kayo. Ipatpatag da kayo unay nanang. Ipat patag kayo mo't unay-unay, anak ko. Ay na, anak ko, naimbag man ta nalagip na kapinasyar. Ay nakailiw ka unay, Alice, anak ko. Talaga kumaadya kung agawid pa'y nanang. Sana ka ba ilang ti konsensyak amang baybay akada kayo. Ay, agyaman kat pagkawanan na kumaanak ko. No sa bali ak lang atangana. Jakon pagan ano ti mang talyaw itikas kada kayo anaganak. No sa bali ak lang atangana.
Ibalis ko kumatinar aramid yung kanyak iti kalabas. Ti panang baybay ayo kanyak nanang. Kaya't kayo asidiran. Angam, saanin? Ipatpatag kayo. Nga oray jak narik na dayta, idi kata kayo nanang. Pakawanan ako mga anak ko. Naamiris kong tipindot ko kat agpapabawiak. Pakawanan na ano tinagkurangakan ka. Uy, pinalabas ko amin dagitan na. Napakawan kayo. Taurayan niya pa iti kinataw yo. Ina kayo latta. Da kayo latta tinagtaudak, nanang. Tanwawan kayo. Awanak matituyab. Patpatgan kayo, nanang. Patpatkan ka man anak ko. Katagyaman na nauray sa anak ka nagbali na nasaya at ngainakan ka. Bawat naklata. Magyaman na ka anak ko. Adda dagitiin na amakay turad amang baybay a kadagiti anak da. Ngam adadulat ta dagitiin na amang ipatag kadagiti anak da. Bueno gagayam, ditaan tinaglibusan di pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Tatang, pakawanan da ko ma. Nay, kanyat ikid daw ang iti pamakawan anak ka. Masigugat, tatang. Anya, kat ibagam ko ni Robin na, tagkasar kayo. Di nak mabalin ngay kasar. Gaputa damat gaya manasawa na. Ah, Adanin kasar na, tatang. tiawanan pa ay nalalaki. Ibagam, takayat ko ang makasarita. Awanan ka itibain, Robin. Tata, pakawanan da ko ma. Imbilang kan asa nasabsabali ka da kami. Ngam kasto iti isubad mo iti kinasaya at mikan ka, ha? Sorry, tata. Apay ngayon libak mo ti kadat asawa. Nagtalakakan ka. Pinamati nak adi mulukwan ti anak ko. Tata, inayat ko unay ti anak yo. Jackpot senday ta. Linukom lang ti anak ko. Iso pumanaw kan. Ha? Pumanaw kan ko na. May salang tagbalin nga asawa na awatam. Ala, pumanaw kan. Kat di asawang tidinang. Di kan agpakpakita ditoy. Babae timpas ngay mo anak ko. Nagpudang ubing, kas matlakan ka. Kaasiman yan ako, tatang. Apay kumakaasi. Santa matabaybayan. Tulungan kayo. At damat pensyon ko, apang suportar ko kada kayo, iti apo ko, anak ko. Agyaman ang tatang. Nakasingsingpot kayo kanya. Kada kami iti anak ko. Di napunos inutan. Ngauray kasto iti nagpanaga. Nasakitan ka lang arudan, saungtan ka pa saan anak? Diyak maramid na ita. Kasi ti kanayon ko ngay bagakan ka. Datalaan nga tagbinadang itirigat kan ginawa. Agyaman ang tatang. Pagunyaga madagos ti apo ko. Di mo pagdanagan ti kwarta mabusbos, tas siya ti makam mo. Ay na, nananay ka na Kristiyano, apok. Nalpasan ti bunyag mo. Agyaman ang manan tatang.
Awan ang yaman na anak ko. Pero yaman akmet. Tapinat gamtikid daw ko nga angel ti panagantay ti apu ko. Da kayo ti amaktan. Iso anoan niya ti ibagayo. Paspasuro taklatan kada kayo. Tamok mo't apasig apagsayaatan tayo atalo kada baby ti pampanunutan niyo. Kuna ni Mami, da kayo kano tinang panagan kanya kitinagan ko nga angel, Lolo. Agpaiso ka di. Ay, kuwan Mike. Apay, di mo kaya tinagan mo nga angel. Kaya't ko ata nagpintas, Lolo. Nga maapay aday ta tinapili yung impanagan kanya. Gapo, tasi ka ti anghel mi ti inam. Naidumduma ti kinaragsak mi ni mami, may didimtang ka ti biyag may. Ipatpatag da ka unay angel. Sikatin ti Diyos aparabor kada kami iti inam. Ipatpatag kayo mat, Lolo. Kumusta ti panagadal mo apaw? Mayat, Lolo. Nasurok lama katawan. Agturpusak ton iti high school. Agyaman nak iti ado atulong yu, Lolo. Agyaman akmat, makitak ti kinasayat mo nga agadalapaw. Sabay kuma, makalpas ka iti panagadal mo. Ikarikday ta, Lolo. Saan kayo apaayan iti arapaap yu para kanyak? Gaputaan mo ka para iti pagsayaatak ti pampanunutin yu. Una, umdasa napakaragsakan mi iti inam, no matuloy mo dagiti arapaap mo, apo. Mili anak, kada-kadwa kasimang pait, inanam adona, nubiak. Ha? Dona, iso ti bagbagak nga anak ko, ni Miley. Naimbaga oras mo, Meli. Kastamit nana. Sige sumrag kayo. Miley, okay ka dilakad ka no mga sawa akmanan. Awan problema kanyak tatang. Noan niya ti pagragsakan yung aramidan, suportaran kayo. Ay, pasensyahan na. Ang kasapulak mati katakunay na ipanaglakay ko. Iswa, sapay ko matamawatan na. Apay kumaasaan ngay tatang. Maawatan kayo. Dona, agyaman na. Ta kinayat na. Asino ako maakong dipili iti pakirelasyon na ikat ni bumakutak mo't tinabalasan. Sikan salat na ilawaan anagarum kanya. Nagasatakit di atakaskan ka. Tinagbali na nubya. Man nakaawat. Agambay ang ta apama na makagraduar ti apu ko iti panagadan na. Pagsaritaan tayon taon. O kaano ti panagkasarta. Happy graduation, anak ko. Ay, kamaw dyan na nanak. Nakagraduar kamot lang. Agyaman na kada kayo kini Lolo, Mami. Ay na. Nakalpas ka niti panagadal mo apo. Sapay kuma, tagbalin to na progreso ti biyag mo apo. Agyaman nak, Lolo. Ada kayo latte itinikudan mi ka ni Mami. Manipod na ipasngaya. Da kayong titimakdar nga amak. Tinangisaksakad kanya. Malala, diya kaya ti agsangay. Agragsak tayo hindi ta nakaturpos ka. Wan nga rod tatang, mabalin mo nga ikasar ni Manang Dona Anobiam. Anya, Wan, Lolo.
Ang mga nagpasugnod no diyo pala ikalaysa. Uwan mo't nga min tatang. Sambutim ti panawan tani. Mapanan ti tawan tang. Pasensya kayon lolo. Gapo kanyak, naitantan ti panangasawa yo. Ay, nasa na problema dayta. Dapat patag ti masakbayam. Ganti bukod ko pagragsakan na po. And makauray dayta kasar-kasar. Madanon tulad ta. Kitaan dayto, do na ba kayo? Di, kabarbaro mo tapungan da ita. Wen, inregalo ni Angel nga pukog daytoy. Adapay na iborda iti daytoy apungan. Basa I love you, Lolo. From Angel. Nagpintasan ka day. Nandiyan ka buwan. Aywan kaya. Ang bakasyon taman kit di ijay lugar mi. Sigsigaan da na ang kantatang ti panagawid ta. Kaano, bakit? Yan dun Sabado. Kasano day tangay kat kasangay ni Angel inton Sabado. Anya kumaita. So, agam si ka no napatpatag jay apo ko ngam siyap nga asawam. Awan mo't maramida. Nayapay kaya kasta ti bagbagam. Amumat no kasano kinapatag niya po ko kanya. Di makalitisido ko ni Angel. Tawan kat nga rod na bangunan na nga amana. Hindi mo kaya ti agawid. Siya platang arurot ti agawid. Dona, mabit lang. Dona. Nukas na tatang nagawid nga iso? Ay, awan anak. Jakman amoy ti dayjay nga asawak ta nagpasugnod san. Imbagak lajak makaawid inton Sabado ta kasangay kat nga ron ni Angel ang nagpasugnod matan. Ala, amangan mo't no agim imo nandiay asawam iti anak ko, tang. Amangan no pagarupan na anapat patag ni Angel ngam iso nga asawa yo. Ay, kasta nga ron mo't tinadlaw ko. Hanggang mapay ko mga agibon ngay. Kita mo na mahit no kasano kinapatag ni Angel kanya. Alakat, ay aywan nyo tatang. Sige, tawag akin ton madamdama anak ka. Kasta nakasangpet kan di ta lugar yo, Dona? Wen, do na patagakan ka. Sumurot ka dito yung lugar mi. Ngam no di ka umay ladingite. Sa anak matan nga agawid dita. Anya? Uray mga asawa ka dito sa bali. Bye! Hello? Hello? Ay, andyan ti asawak. Tang! Anak ko na na doon Magpaspasugnod. Jakman na mo iti dayjay at tao. Surutin nyo lang ang tatang. Ingkay ay aywan. Amangan mo't no urayan na lati panangay ayuyukan kwa na. Anyan dayjay ado na. Sige ta surutek to. Saan tan nga agawid ijay lugar yu, Fidel? Dito yun lugar mi, ti pagnagdanta. Anya, apay. At da ka di mo nagustuhan iti balay? Diyak magustuhan ter aramidem. Iparupam launay kanya kadapat patagjay anak mo ken apo ko ngam iti siya nga asawa. Doon na, agpapada ti panangipatag ko kada kayo. Sana mabalin ti kasta. Sana rumbang apagpapadaam ti tratom kada kami. Siya ka ati ad-ada nga ipatag kan pangibukbukam iti atensyon mo. Tas siya ti asawam. Numay ka rin masyaklaan ti patag mo. Sige, agsubli ak ijay lugar. Ngam, no saan? Dito'y kalaangan ngaglain. Ay, sana mabalin doon na. Diyak mabalin na panawan dagiti akinay di balay. No kasta nga rod. Jak sumurot ken ka. Agawid takit din ni di balay. Manjak. Basta saan akon asumurot ken ka, Fidel. Saanin ang nagsubli ni balay ni Nana Donna, lolo?
Amang ano nag-asawang magtiniti sa bali. No kasta ti kayat na. Awan marami na kapaok. Ni, adda tao, lolo. Dito ikalaeng. Inakitaan no asino na ita. Ruben? Wan tata, isyak nga ron. Dandan hindi ka na ilasin na. Nabayag namin ti panawin na dito nagkikita, tata. Wan nga rod. Apay nga ita ka lang agpakita. At ito ka sa laysayan, tata. Nabayagan na nabalohak. Natay ti asawak. Gapu iti sakit a kanser. Aniya? Pasensya na. No itala si marungkarak dito ay tata. Aklo na. Ado tinagkurawak iti anak yo. Kastano ti apo ko yo. Agam, di nakamatan am mo ti anak mo. Agparin to mga iti sangwanan nyo, tata. Tagpagpakaasyak. Iyam amudak kumay ti anak ko. Nupayawan sirbik nga maparakan ko na. Agkidawak iti pamakawan. Amo ko man nakawat kayo, tata. Maawatan niyo tirek na kas may sangama. Kaya't ko makita kan makasarita ti anak ko. Bareng may kanak pa iti may saundaway. Ay, alala tumakder ka, Ruben. Sumrek ka ta kasaritam ni Injay. Yam amu ka kan Juana. Ang jak may karay no maawat na ka nga amawan no saan. Pakawanan na kumanak ko. Nagbalinak nga responsable nga ama. No ikanak iti may sagundaway. Tapno may pariknak ti pamatagkukin kang anak ko. Agyamanak. Sorry. Ngamjak kayat. Angel ang awatan tan ni datin. San? Jak kayat, mami. Angel! Meli, kaguro nak ti anak na. Pakawalan na kumamat. Ay, ayatan ka. Nabayag ang nagpukaw. Di ka pulos nagparparik na kada kami iti anak ta. Ikanak kumapay iti may sagundaway. Agsubliak kada kayo. Kat sabay ko ma, tama pa kawandak pay. Ruby, Agpakpakasyak, Meli. Mawatan ka, anak ko. Saan ka alapdan no awatan manan ni Ruben? Total, nawaya ka matan. Tanatay magaya man ti asawa na. Ay, ato pa'y lang ni Ruby. Haan mo may tabasol no agayat kalatakan ko ana. Masya na ka ni Ruben. Uray kas jay tinaramid na iti kalabas. Sumkan latamat ti asik kan ko ana. Nangruna kag may-maysan ngagbibiyag. No makita ka naragsak ka. Naragsak ang matan na. Ni Angel, saan na ang maawat ti amo? Ala, takasaritak ti apo ko. Nasakit tinakam ko iti amak, lolo. Idi kasapulan mi kaninanang. Nagpukaw. Di pagrebangan na kas ama, da kayo tinangipaay. Iswada kayo lang kan ni mami tirumbang nga ipatag ko. Angela po. Saan ang nasaya at agimula iti sakit tinakam? Tay kunadang harudan. No da makabasol kan ka, kat agkid daw iti pamakawan, ay pakawanam. Tapno pakawanan nakamat ti apo. Lolo, Ala, sapay ko matamaawatam ti inam. No awatan naman ang ti amam. Tamo ka na patagpayla ti amam kaninanang mo. Itid ta ko matipagragsakan ti inam, apo. Iso apakawanan mo ti amamuan? Laglagi pa. Saan mi nga insuro kan kaguraam ti amam? Kenuraan niya't mapaspasama. Amam tulat ta ni Ruben. Isuda iti inam tinagtaudam.
Angel, anak. Anya dahito inyawat mo kada kami kanitatang mo. Lukatan niyo, ananang. Anak, si kantimang lukat, Ruben Lakay. When? Ha? Dua asing-sing? Uwan, mami. Sing-sing. Panawanan tapnornusan niyo ti bagbagyo. Agkasar kayon. Anya? Di yung pagdanagan ti magastos. Tasyak ti makamo. Tinapatag. Agkasar kayon. Tapnonan anayon ti panagasawa yung mami. Daddy. Dukas ta. Maawat mo ti ama, anak ko. Uwan, mami. Agyamanak, ipatpatag ka na anak ko. Kat ulitak man ang tiagkid daw iti pamakawan. Pakawanan da kumamat no ginora kayo, Daddy. Gamsaan itan. Pinunas kon ti sakit tinagam ko. Kat dua kayon kan ni mami nga ipatpatag ko. Patpat ganda ka met, anak. Natural laang kada tayo ti masakitan. Ngam di mo ipalubos ngagtalinaed day ta sakit tinakam iti kaunggam. Mamakawan ka tapno at adda amabindisyonan ka. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita. Sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Dua ambulanan ajak nakabayad iti boarding house ko. Papapanawin da kun iti dagus ko, Hil. Dua abulan mo't ngaminan anabakante ak iti trabaho. Diya ko nakastrag iti trabaho. Apaman ang naglepas ti kontratak iti mola nagtrabahwak. Anya nga rod ti plano mita, Diana? Ay, diyak mo't kaya ti agawid iti lugar mi. Narigat ti biyag iti lugar mi, Hil. Numabalin, diyak kaya tagsubli iti rigat. No kayat mo, umay kag na iti balay mi, Diana. Ha? Saan nga ta nakababain kadag iti dadakkel mo? Saan? Nasingpot dagiti dadakkel ko, ken di kag danag. Jak gundawayan ti panagnaed mo ni balay. Ay ayatan ka, respetuan ka. Di kan tumabalin asagidan. Aging ka adi kain kasar. Ay, talaga gayam ang nagtanok kang agayat, Hil. Ay ayatan ka, katagyaman akunay. Awan ti rumba nga pagyamanam. Pagrebagak ti mangtulongkan ka. Gaputan nubya kakit nyarot. I love you, Diana. I love you too, Hil. Nanang, tatang, iso ni Diana. Nobyak. Agmano ak tata, nana. Ay, kasya na ka ti Diyos, balasan ko. Kasyat na ka ti Diyos, balasan ko. Si kagayam, ti kanayon nga istoryain ti anak may kada kamay. Sang kaidayaw na ti kinapintas mo. Pudno gaya, manapintas ka. Agyaman nak tata. Saan laan napintas ni Diana, tatang? Nasingpot pa deta? Na babae. Nasaya at nga runo kasta. Nagasat ka ata. Nakatumpong ka itikaskan kwa na anak ko. Sige, mabitla ang taagluto ak iti pangrabyan tayo. Awan pa'y urnong mo aya. Hel, adamat ba si tatang? Apay nga ron, adi mo pala'y kalay sa tinubyam. Kurang pa'y daya pagkasaran mi, tatang. Saan amasapol nga ing grande ti kalay sa'yo, anak ko? Oray, simple lang. Tinapatag, agsimpa kayon. Ta saan katakasta? Agnobyo kayo pailaeng.
Ngam insangpat mo dito'y balay ni Diana. Di kay madanagan, tatang. Taagsi na ti pagturugan mi. Amumeten, dagiti kakaro ba tayo? Nagatel, dagiti dila da. Ken natadem, dagiti matada. Basit la makita da. Ikandan iti sa balay kay papanan. Tatang, iso ano siyakla ti masuro. Nasa isaya at no ikasarmon tinobyam. Uray, simple lang nga kalaysa, anak ko. Ay, uwan tatang. Sige, kasaritak to ni Diana. Tano umanugot, oray agpalabas kami la iti sumagmamano abulan. Sa kamin to agsimpa, tatang. Diana, apay nga gal-gal-gal ka, balasang ko. Adamot washing machine. Aramatam saanan nanang? Basit mo't laang tilabaak. Mabit laang daytoy. Ay na, nakababain kan. Si kan taglablaba ka dagiti kawus may. Siyak tirong ba nga agbayin kada kayo, nanang? Ngamin, papakpakanak laang diti balayo. Awan pa ngamin mas talaga katrabaho. Ay na, asawa na kan di anak may. San kumakasta ti panunutam? Di ka agbabain, balasang ko. Diyak laing pagarop, talaga kaya manasingpot dagiti dadakkel mo, Hil. O anya, napanagnagamon, Diana? Nasingpot ka ngamin. Nag-asa ta, takasken ka tinagbalin na nobyak. Ken agbalin tong asawa. Uray siyak, makuna ka siya kung ti kagasatan anobya di tirabaw ti daga. Nakasingsingpat tinatumpungak anobyo. Sapay kumatadikan pagbaliw. Promise, Diana. Saan to Apolos? Kat ikarik, si kantulaing ti babae nga ayatek. Diana. Insan, Oh, Insan Bentong. Si Kamat Gayam. Umay ka. adun sa titarimado nga lugan ita. Wen nga rod, Insan. Ngam, italaang manen. Naggigiddan mo't lang nga rod. No daduma, basit. No daduma, adumet. Talaga kasta, insan. Ay, gaya minsan. Kasara ko niti mabi. Oh, daytoy. Ha? Invitation card, mat. Hoy, insan. Nagkasara ka. Si kanto ti may nga abaya. No kasta. Ikasarmon jay nobya mataga kabang-ibang nga ili? Ni Mary Jane? Saan nga ni Mary Jane, insan? Ni Marina ti kasar ko, insan. Kastaya. Nagsukat ka man gaya man iti nobya, Insan. Maudi ni Marina, insan. Isang ti final. Sika talaga. Alakit, kablawan ka Insan. Nagyaman na, insan. Mapanang titawan. Isu mga sawa kay din, insan. Si Kangay, kanumat na ti kasar. Sumaruno kami ton kada kayo, Insan. Ha? Nagpaisaw, insan? Ay, una, kasinsin. Mayat nga rin, insan. Tag-contest naman ang madaan iti anak. Rumbang nga dito'y balay may ti pagkasaran nyo iti anak ko. Ta, binabayan kami. Uwan nanang. Talaga kasta ti plano mi. Anyat partyan nyo. 5 ababaw, yabalayan. Laan. Ha? Kurang ka di pa'y dayta, abalayan? Kurang. Nagado ti kabagyan mi dito'y lugar mi. Dandani kabagyan mi amin na bumarangay dito'y. Isuan ayunan nyo. Nanang, umdasan jay 5 ababoy. Dadakkel mat dagi jay. Ay, agtal na ka, anak ko. Agdengag kalaan. Na kami tagsasarita. Sige. Agnayon kami iti 2 ababoy, nanang. Baboy manan. Ay sus, maumati tao no pasi ka baboy. 5 baboy. 3 baka ken 3 anwang ti maparti. Ha? No, awan may provide you. Ora, awan ti mapasama ka kasar. Kaano ka manan nga agawid ngay, manang? Ay, diyaka mo. Ala, ingkay jayan, Mimi. Panawan da kami dito yan. Bye-bye am kadilata, Diana. Mailiw nga rod ken ka. Kasta ni manang ko, Manong Hill.
Nauyong kanyak. Kanayon nak nga ungtan. Ngam, lab ko lata, tamanang kukat nga rod. Ay, ala, ikakatijayan, Mimi. Panawan da kami dito yan. Wan manang. Ay, binaybayam la kumahan. Kaasimat. Manot tawin ni Mimin. Siyamnan Adayo tinagbalitan nyo Ako minupusal baby nga min si kapsat ko. Isumat lagayam Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Pasensya ka ni iti ugali ti inak ha. Awan da jay, Diana. Maawatak ni nanang mo. Iso adi ka madanagan. Agyaman nak. Anang nga ti planom ita? Agornungak pa'y. Iso nalaan ta. Maitantan pa'y laan ti panagkasarta. Awan problema kanya. Okay lang din ka? Nga oreag din natan ka sa gasawa? Wan awan problema iti dayta. Kahit kasanungay, ingrandi matakasarti kayat ti ina ni Diana. Huwan nga rod nanang. Yam sa nabali. Tanagsaritaan min kini Diana ti may papaniti dayta abanad. Agdin na kamin kasagasawa. Nga oresan kami pa nagkalaysa. Ay, may mayat kumamot laeng no agkasar kayo pa'y nga umuna. Agornungak pa'y, nanang. Hil, no maitanot mo ti sweldom kanya kas mekaniko, siyak ti mangidulin. Wana, talagamot asikat ti mangigamit ti sweldo. Mabita makaurnong no siyak ti mangidulin di ti kwartata. Naimpunak kamin. Saan nakagastadora kasi ti daddo mga asawa dita. Nag-asa ta, takasken ka tinagbalin akatakunay na iko'y tibiyag. Ano san tati agornong? Tapno makapagkasartan, Diana. Kurang daytoy, nayuna, manak ko. Awanan nanang, dayta lang tigam ko kwarta. Kat, kasano nga ruden, agporsyento ni tidakkel ja utang ta. Basta ito di latanaytan isupay ang maikisay. Ibagam ka ni Hil, taaglon. Tapno mabayadan ng ti utang ta. Sige, padasot ko ang kasarita, nanang. Apa yung takamanan? Umaya kang dawat iti allowance ti anak mo Maliplipatam san ti obligasyon mo kini Mimi. Kahit itad ko lang din na panalawas Kurang. Anda kasapulan ni Mimi anas ka nagatangak. Anya? Alan, mangtad kan, uray 5,000 lang. Tano di ka mangtad, idarong kan. Ket, nakaurnong kan, Hil. Ada ka din omda sa busbusem apang ikasarkin ni Diana. Madama pa ti panagurnong ko, tatang. Ni Diana ti mangigam iti sweldo. Ala, aganos kayo. Tanagarbo met akasarti kayat ti ina ni Diana ama pasamak. Wad tatang, sa nabali. Makaawat ni Diana. Ay, jaklaim pagarop. Ambisyusa met gayam ti agbalin agatugagam, anak ko. Ano? Baybayan yung tatang. Jak kayat agurain nyo ti ina tinubyak. Saan ko met kiti akagura, anak ko? Ibagbagak laeng. Hil, mabalin mo ka di ti aglon? Ha? Apay ka di, Diana? Apay no aglon ka laengan. Para itian niya? Para iti pagkasaranta. Madanagan ak ngamin. Ang mga nagsikugak adita pa'y nagkasal. Sige, no kasta ti kayat mo. Aglunak nga rod. Tapno makapagkalaysatan, Diana. Hil, Oh, Diana. Apay nga may kaditi talyer. agawid aki di lugar mi. Nayunam ko mati kwartak. Ha? Mangirwar ka pelang iti ornong ta, Ken, adamot kin katilon ko, Kisayang pailain. Ako, diyak kaya takisayan day chay. No, ada extra manim dita, isupay laang. Ha? Oh, day tilat na bate akwartak. Sang ribulangan. Ato yun, Agyaman na, Hil. Excuse me? Ni, adaw may agpa-repair. Ha? Sige, mapana ko ni Hil. Diana! Mapit lang! Diana! Ha? Amom ni Diana? Sir? Wen, sigod nga sawag day jay. Ngam apa yang nagkapo dito day jay babae.
sigod nga asawa, kunayo. Sir? Wen, nagsina kami. Adda ko may patarimaan ko itilogan ko. Kasano anak kunayo sigod nga asawa yun ni Diana? Sir? Nasaya tagdagan, Diana. Ha? Apay akas na makapungpungtot ka, Hil. Sumr ka, tagsarita tayo tinalabat. Hil? Apay anagilimod ka kanyak, Diana. Apay adi mo impagbaga akasado ka kayaman. Kutibagbagam akabsat mo nga ubing. Anak mo kayam. Naamu akong tikinapudno, Diana. Lukluk ko naklagayam. Hil? Di ka naging didiam mo. Taad na ebidensyak. Ama, kita ang dagiti alatawan. Inalak iti sigod niya asawam dagiti alatawan. Ladawan niyo at talo iti anak niyo. Kunak tupay kat nga gistorya ti awanan bain na lalaki. Ang amala, aklo nagtikinapod no. Narigat mo't naglibakak, Hil. Kat pakawanan nak na nagulbudak kan ka. Kukwarta anak lagayang Diana. Ni, sana pud no dayta. Nukas tangarad. Ayan ti kwartang ornam ta. Agraman ti inlon ko a kwarta. Ayan na! Ay ko. Sorry, Hil. Nagastos kun. Imbay bayad ko iti sigod nga utang mi kaninanang. Husto nga ron timpag at isigod nga asawa ma. Isu asinin na anak ka. Gapo iti kinagastaduram. Pagkawanan na kumahil. Pagbababawyak tinaramid ko. Pumanaw ka, Diana. Pag sa atin tang relasyon ta. Yung bayadam titinakaw mo a kwarta. Di ka manggundaway iti padam a tao. Tasikan tumatla ang tagsagrap iti bunga ti aramid mo. Bueno papagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoitez. Agiyaman kami.